Hahakua te whakatārewatanga o te tomokanga atu ki te rua waro o Pike River. I tūtonu he whakamaharatanga ki te rua tekau mā iwa i mate i te pahūtanga o taua maina e waru tau ki muri i te rānei. Neke atu i te kotahi a rau tāngata no ngā whānau, te Premier me ngā māngai o te rāngai maina. I tai a tīnana atu ki te whakamaharatanga nei, i tēnei te rā, i tōna tikanga, ka tomokia anō te rua waro ki te kimi i ngā toenga o ngā kaimahi i mate. Nō reira me whakawhiti atu tātou ki tā tātou manu kāewa kia Irena Smith kei te tai o Poutini i te wai pounamu e tatari mai ana. Irena, kei a koe. Ko te tikanga koinei te rā e tau wai ngā wawata a ngā whānau mai te wā i pahua i te maina o Pike River ka mau o rātou uri ki roto. I te whakatārewatanga ka ngaua noai te mamai me te pauri i a rātou, engari no te taitanga atu ki te maina i te rānei ka ketea e rite ana mo te karanga kia tīmata ngā mahi. Ko te kuhunga atu anō ki te maina o Pike, he wawata nui no ngā whānau pani. I did have on that today it is happening, it's actually happening, but as we all know it's not happening today, but it's going to happen very, very soon. E waru me te hawhe tau i muri mai i te pahu i mate ai o rātou hua rangatira, tama, tungane hoki, me tatari tonu ki atu whera nōwai tēnei ara. Not one person to date has been held to account over their deaths, which led the families on this journey to fight for the last 8.5 years to try and bring about some justice, accountability, truth, and hopefully some of their loved ones' remains. Yes, they wanted to see re-entry into the drift, but they never wanted to see that at the expense of anyone's safety and at work. Because that was a price that they had already paid. So yes, this has presented a delay, but the re-entry plan is already underway. Ko te tikanga mā te iwi kāinga ngā karakia e tuku i te rānei, he oi nā te whakatārewatanga ka tatari hoki i rātou. It is disappointing, but you know, it is what it is, so we just manoeuvre around it. And it's been a long time, so these surprises don't surprise us anymore. But it's a shame, I guess, for the families that it's another, you know, some more time they've got to wait. Hei tāna anō e rongo nei te hapori i te kapua pauri e iri tonu nei i runga i a rātou, me te mamai hoki a ngā whānau. This thing's been dragging on for a long time, and to be quite frank, we really need to move on. And this was, I guess, in some parts, the last piece, and it sort of pulled us back and held us up. So it is disappointing, you know, and I'm sure it's more disappointing to others. But for us, it is. We really want to move on and get on with our life. It's been like 8-9 years, way too long. He oi tētaia te pēhia ko te haumarutanga, te mea nui. Everything that could be done would be done to safely re-enter the drift, to see what we could find, to recover anything that we could, and to better understand this tragedy. The project is underway. Ahakoa e hara tēnei te hua i pirangitia e ngā whānau, he kitenga tonu e ngā whakaritenga kua oti, kia tai ki te wā e tika ana ki te whakatutuki i ngā mahi. Kaore te tino mōhio āhia te tomokanga, engari ko te tumanako a ngā kaiwhakahaere ka kōkiri anō i roto i ngā wiki e tū mai nei. Ka haere tonu ngā mahi whakamā tautau e haumaru ai te haere e tauai anō ngā hiahia me ngā wawata a ngā whānau e timata hoki te hiki i te kapua pauri i runga i te hapori whānui nei. Scotty. Irena Smith i te roheo mā whera e mihi ana ki a koe e nā whakamārama.